retirà la temporada 45-46 por un trencament isquiotibial. Ho recordo perfectament, ho vaig veure a la final de la Champions. Que va tractar la doctora Ochoa. La doctora Ochoa era sexòloga, recordeu. José Manuel agafa al front de l'àrea. Va. No, hòstia. La mare que em va parir. Ison! Eloi Manuel. Va. Molt bé sobre José Manuel, que fa una espaldilla. De arriba corre Tomás. Penal! Ai, mare de Déu. I ara qui el pica?